हम वीडियो बनेगा ଏପଟେ ପଶିବା ଆଗେ ଟିକଟ ଫିକଟ वीडियो बने ଟିକଟ କୋଉଠି यही ଟିକଟ କୋଉଠି भाई 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 टिकेट मोबाइल छोड़े नहीं जानते हो सकते मुझे दिया हाई करो कौन ब्लॉग कला करू ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ଟିକଟ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଉ ସେତିକି ଲସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ଆଜି ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା ଘାସ ବା ବଢ଼ିଆ कान फान मांकड़ कहाँ जाऊँ चलो चलो तम मुँह देख नहीं जीवा रूम अंकटा देखुली सब बाबा मैंने रोकले मोबाइल भितर ଖଣ୍ଡଗିରି କେତେ ସେଇଠି ବସିବି ଫ୍ରିରେ ନା ସେଠି ଫ୍ରିରେ ଦି ସାଇଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଇଟା ଉଦୟଗିରି ସେଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ना ना तुम इसको ले ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ଇଏ କଲର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ତମର ହଁ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ଏଇଠି କୋଉଠି ଏଇଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାଟିକି ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଥର କାଟି ପାରିବା
କୋଉଠି ହାତୀ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଫଟୋ ଉଠା। ଏଇଆଡ଼େ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଆମେ ଫଟୋ ଢେରିକା ଉଠେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ଫଟୋ ଢେରିକା ଉଠେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। आराम ଏଇଠି ଉଠେଇଥିଲେ ଗାର୍ଡେନ୍ କରୁଥିଲା। ଗାର୍डन कोठी देख किसी मतलब गार्डन एटो तो फोटो तो तुम गार्डन कोठी देखा होगा ଗାର୍ଡେନ୍ ଥିଲା କହୁଛି କଳା ଚଷମାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। खला चश्मा खला चश्मा पिन न ଏବେ କୋଉ ଫଟୋଟା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ब्लैक कलर रो ड्रेस टा पिंधि केमती कर छिड़ा हितलु ହଁ ହଁ झाड़ो दूर ताकि झाड़ो ए फ्लाइट देखाउ जे इटे ए देख एटा फ्लाइट ସେଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ एटा ଗୋଟେ पूरा ହ୍ୱାଇଟ୍ देखा କଲର୍ एटा ଗୋଟେ। कप ओलेवा ଏଇଟା ତେବେ ଆମର ଏଇପଟେ ଅଛି कोटा ଆମ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର को देखिलो सेटा सेपटा सेठी हां मत ଦେଖାଯାଉନି। हो जाएगा पहले वो पहले नहीं था बादल अछि तो देखा गलानी ओके